noneho mbazaniye crypto ya NotPay iri gukorerwa muri Telegram guys, nimba mubyumva neza. Ibi byose ni ibibera muri groupe yacu. Uraza aho uri buze kubana natwe mu bijyanye na mining muri airdrop zisanzwe za buri munsi, nk'uko bisanzwe. Dusanzwe dukora airdrop muri browser, abayitangiye NotPay uno munsi batuzaniye iyo muri Telegram twifashisha twongera amapoints yacu abayo muri browser. So icyo turakora iyo muri Telegram, turaza tujoininge, turaza dushyiraho VPN yacu kugira ngo twongere umuvuduko wa internet. So icyo usabwa ni kubana natwe, ugakora subscribe, byaba ngombwa kubana natwe muri group ukajoininga. Link iri muri first comment. Asigaye uze ubane natwe mu buzima bwa buri munsi bijyanye na airdrop, unabonereho n'amakuru uzajya usobanukirwa ibyabaye n'ibitabaye muri airdrop zigiye zitandukanye. So bigiye bitandukanye uko bimeze rero, uraza muri groupe yacu dutoremo ya link, mbereke iyo task niyo igiye gukurikizwa ata mwanya, niyo igiye gukora. Link ngiyi n'ibisanzwe turayijoininga, turindire network zibanza zize. Urakanda hano kuri play bisanzwe. Bano gukanda daily checking, mbibutsa ko gukora daily checking niyo muri application bisanzwe dukora. Uze ukanda hano kuri uze turi kuri home nk'ibisanzwe. Uraza ukande start game, turindire network kuri level ya mbere. So icyo turakora gatoya, tugaruke kuri home kuko iyi ntabwo ari ibanze dukeneye. Tugiye gukora tugiye kuza hano kuri profile nk'ibisanzwe, kandi turindire network. Tugiye guconnecta NotPay, niyo task ya mbere na mbere tuba tugiye kubanza gukora kugira ngo duhuze. Irarira ko kuvuga ngo nimba muri kureba neza iri jambo hano, baravuga ngo link your NotPay account and receive 100 NotPay points. So turayikanda hano kuri connect, kandaho nk'uko bisanzwe, tuzane duconnecte account yacu n'ibisanzwe.
byabaye gutya, usubiyeho inyuma gatoya urahita usanga bimeze uku, harimo username yawe as mizo.8. So guys, mureke dukore iyi claiming amapointi ugende uyakorera yose ajya kuri ariya yo muri mezezi twakoze, cyangwa se iriya twakoreye muri browser. Mwibuka ko twahejije kuzana application yayo ya Notepay, mujye mwibuka gukanda claim buri masaha byibura 6, ugakanda hano bisanzwe kuri claim isaha yishize. So njyewe nahakanze deja, ntabwo isaha ziragera. And then wibuke no gukora ino check-in ya buri gihe, wibuke no kujya muri kariya ka mini app twa downloadinze ko muri Telegram,